Ndo toka bia no be share so na Bula FM number 2 na share isu. Bula FM number 2 and share. Nisa Bula binaka. Say ko ngo na Vakaleleka ni nonda itukutu ko na mbungi ndai. Na minista ni Bula buni wai frame mga inambete esa kerere tigo na kenandau ena tambana ni Bula merna ka ku ni ba kauta tigo na itukutu lastaki ena bugu ni mate na COVID-19 e kauta ki mai ni sona buni wai era tugu na tiko ni sa tigo raongo e biti na manu ni mate kasabang di tiko e bida bata na kisi ni mate na COVID-19 tugu no dokta mga inambete ni ruimbimbi merna ndina tigo na buni wai ka merra bande otaka tigo na itukutu ndonu tukono dokta wangene mbete keboka tiko endo na kisi ni COVID-19 viti ena rauni bokande otaka na ministry bir na leuni bonua ya kaitelangani sana rawani bokande kebi na COVID-19 viti ena lomanga nindua na madhawa ena ngandrebi ena nonda mate ni tu mena tu boka rau kena maniado mai kina nonda bonua na mate beta kabi na COVID-19 na tambare ni sarvanua ena ndondonu mena ndei endua na nona itukutuba ni kena tomani tingana nonra siko mai na ndau sarvanua kibiti gona mala ni nona bosa na buni lawa aya said kayum kakai ni bunga na mate ni tu esa laura ni sa lutu ni wilwil ni kena ndau ni sarvanua ena bugu ni COVID-19 esa bagarita katalangao said kayum ni sa bakile na malumu ni bengarabi ena buka kina bebonua bagaisia kakai ni ongo na mbole lebu esa tiko ena ngauno ongo ena rauni na makina kena lutu ni wili sei baka rauni reisi mena ndo bakande otaki kina nonda banua ena bugu ni kena beta kabitigo na mate na COVID-19 ngome bakani bakile sartoka na beta kabi ni mate ongo ena mate ni tu o Thailand ke Vietnam na rona mate ni tu endo boli resi meikino viti e bareta o Raj Sharma na chemeni ni tambare ni reisi e na nonda banua ni ongo endo ndonu mena baka ungetir na ndau tei merete baka lebu na reisi me bakani ndau matuanga e na loma ni tolu kina 5 na bula e rausa na taka boleka na tambara ni reisi ke na ministry ni tei e na tikina ongo kina gito rato maidaba ene kabitu ni tutu na nonda timi ni ragabila bitu e na sot ni Vancouver Sevens mai Canada ia rato ndei boli toka ene katol ni tutu ene tubutu ni poindi e na loma ni sot ni ambaki ongo viti e rawata tiko e walu sangavu tolu na poindi ia na timi ni New Zealand e liu tikunga e na ndona rau tini kalima na poindi taraba toka ene o South Africa e na ndona rau kabana poindi timi ni Australia e kabatiko e na walu sangavu kandua na poindi maidhabe kiri na Vakaleleka ni no andai tukutuku na kene kuri e rano na semana stiseni na Radio Fiji 1 kina Bula FM ni Vakaleleka binaka. Hi, I'm Ini from Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.